Kajing atho thapdang Donald Trump bat Elon Musk kala nang keu batla Elon Musk udai nong trekam barat ba hapo ka sarkar jong Presiden Donald Trump une bos jong ka Tesla ulanut Presiden ka US penpenkut no yaki kontrak sarkar jong tapus jong Musk haka X jong kalami tang hadin ba Trump ulatho haka truth social kalat ka pasuk tam penpenne ya kapisa haka budget jungi kabada ki billion dolar kalong ban penkut no ya Musk ya ki subsidies bat ki kontrak jong ka sarkar ngajus ngau bau Biden sumale ya kata laong Musk bat haba upos ya ka jingtho jong Trump ka baong kumni kane kanang khampa to ya chakmat penlong ya kasngi jonga kumta haka ju kapor Trump ulakran ya Musk haka wepat ka jingtho jong haka truth social da ka patho Musk ulariam stang ngala karpat ya banmino ngala simno ya ka EV mandate jong kabala penbor ya baro banket ya ki kali elektrik kiba omdan manu bakwa bat mau ula subitar Trump ulakam baka jingade jong bat Musk kalanang sniu hakasin ka banikong kajingekan at jongki kawan hapdeng kajing bum ya sutu jingmut halor ka an khajana bat kajing penlut bakong san jong Trump kaba Musk ulakdau kum ka an penlut kabahe bat kabasniu Trump ha kajing kandu bat kinong tho kubor hapo Oval Office bat chancellor jong ka Germany Trump ulaong nga bat Musk niladon kajing ade ka bakrau ha ngam tip langin nang ya day ni ngala susi sibun ya Musk bat ngalayarap ru sibun ya Musk ulai dakru bantau ya kaseng san pertei ka batamai da ka babu ya kapul yes or no hapo kapus jong ka X akau jong da ka batho hatu ka day ka por bantau ya kaseng san pertei ka batamai hapo Amerika kaba mikmat sisa ya ki prapo persen ki badon hapdeng Musk ulakam ru ba Trump numla ban job ya ka election presiden badang sudep klaim ka jing yarap jong klaim manga Trump jin dala syarem haka election ki demokrat kin yo sensyar ya ka ying darbar bat ki republikan kin yo tang san kuwe sab kundai hasinit Musk ula penrap kum kane ka jing bum ngungu